Ali naša jedna takva sportska manifestacija je starija od Sjedinjenih Američkih Država. Mi imamo svoju starinu. Zato mi Srbi, kao najčistiji narod i najstarija vjera i nacija, od koje su svi ostali i postali, i Hrvati pa ove poturice muslimani, znači, ali ja ne kajem nikad Hrvati, ali pogotovo ovim Hercegovini kajem Latini, oni su svi potekli od Srba. Matilda, vi kažete Matilda. Tako da sam ja lično govorio, svijetla obraza ne plaše se ničega, ono što znam i umijem, a tako, to je samo bilo kao savjet Dodiku. A da li se ne... Tako bi nešto slično posavjetovo. I Đukanoviću Milu. Da, recite. Ali slušajte me, slušajte dobro. Da. Nekada je Crnogorcima bio zakon poslije Isusa Hrista, vladika drugi Petar Petrović Njegoš. A da li se nekad desilo, Ilija, da bik razbuči čovjeka? Na toj koridi, da bik se otrgne i da razbuči čovjeka? Snimljeno je na najmanje 20 raznih kaseta, borbi, ne kaseta, kada sam se ja borio sa bakom na život i smrt, s bakom, da ubode mene, slično kao španskim koridama, tada gdje sam ja to želio, kad bi doveli ljudi u konopcima pripremno koji hoće direktno na čovjeka, ja sam izašao u ring, u arenu i borio se. Takav slučaj i prošle godine je snimljen u Hercegovini kod Latina, u Rakitnu, tamo negdje kod Verdića, Pavkovića, jednoga Ivana kad odgledao završe Latini koridu, a Tadija Deđerek dovede svoga zekonju i poludi, valjda i pod dejstvom napitaka, koje nije trebao ni da mu da, ili nije znao kako da mu to da. On je redom razgonio po areni sve ljude i ostao je sam. Tražili su ljudi oružje da ga ubiju, a negdje tamo iz publike ja sam se zabavljao s curama i nisam pratio događaj. Samo je došao dječko neki brane iz Brkonjsgrada i kaže: Ilija, taka je stvar, ja sam skočio odmah na noge lagane. A što vam je rekao Bačko? Ja sam imao kad da obučem jaknu, a to je snimljeno i taj će snimak ići u svijet i već je počelo da se to proširuje. Kada sam potrčio, nije sam imao vremena da obučem jaknu, sa ruci potrčaš jaknu pravo njemu koju oruk da se borim. Jer kad zamane da me uvode da mu skočem na vrat i da se borim posata sa njim i da se samo smiju i gledaju život i smrt i ko će da izgubi život. Ja sam se borio tu s bikom i kada je pošao da me uvode 100% nasigurno i brzo, ja sam samo hladnokrvno na oči rogove bacio jaknu. On je mislio da sam ja jakna i po jaknu po zraku nosio i tako je tu jaknu onda stavio u crnu zemlju i po u crnoj zemlji, mislio da bude zmaja. Svu mi je izbo jaknu, a sve se samo smije. I kad je završio to, ja sam ga hladno išćero iz arene i natovario na kamion, tako da sam ja Bogom dat da se borim i sa životinjama, a i sa ljudima. Imam snimljeno borbu sa medvjedom, ja i pokojni otac, i to će ići da se vidi. To se čuva i to je bilo u to vrijeme kada je Josip Broz zaštitio medvjede. Za ubijstvo medvjeda trebalo je ležeti kao za čovjeka, a kada mi je izranio oca, ja sam morao ubiti medvjeda. Ili obratno. To je to. A kako medvjed vam je izdrvio oca, jeli? Molim? Medvjed vam je izdrvio oca. Ne čujem vas. Medvjed vam je napao iz udara oca, jeli? Moj je otac imao više borba sa medvjedima, zato sam ja tamo negdje na sahrani u kaseti pomenuo, ali malo i kratko, o borbama njegovih sa medvjedima. A vi ste koliko ih je bilo i kakva i možete li mi nam neku opisati borbu, kratko? Vi ste bili, vi ste se borili s medvjedom, jel tako? Ja mogu o svačim da vam pričam i to dugo.
Ali vjerujte mi, ovdje sam u sred grada, omladna neko ne mora, nas veće auta, vamo ovo, ja vas iskreno vam kažem, vrlo slabo čujem na ovaj telefon. Da, a recite mi gdje treba Međeda udariti, gdje je Međedu slaba tačka kad naiđe Međed na nas, gdje da ga udarimo? Od medvjeda se najlakše obraniti nožom koji je slobodan. Kovanim nožom od bajnete, ja sam ga ubo, ali sam na brzinu snimio džemper, vuneni, pod ovaca, omoto oko lijeve ruke, poletio lijevom rukom prema ustima, zgrabio mi je usta lijevu ruku, a desnom sam ga rukom rasporio od lučkura do bijela grla. Odmah sam mu srce izvadio. Kad je došao Milovac Bogdan iz Šipova, Stotinu će i bio i stotinu će promijeniti vjera. I gdje sam ga u toru ubio, on je kazao meni, ovo bi trebalo objaviti, ovo ne bi trebalo ni kriti ovdje da se ubio 5 ljudi u toru, ne bi odgovarao. Ali tadašnja vlast i tadašnji ljudi jedva bi čekali da me tamo spakuju, jer sam ja tada imao neka djela. Protiv države sam se vodio kriv da sam i naroda, pa nije sam smio ići djelom na djelo. Ali je koža sadrata i iskorištena i uštavljena. Gospodine, salo je isto istopljeno. Gospodine I Ujkić Muhamed Guto kovo nam je kose kovanice. Sa tim kosama ja i brat smo kosli na raznim mjestima. Takmičeći će se na Kupresu, gospodine, u Vrgoć gradu, u Srbiji, na Rajcu, u drugim mjestima. Stop, gospodine Zajb. Jedno pitanje imamo baš interesantno. Vi ste održali puno govora u životu, puno govora ste održali, jel tako? Da. I koji vam je najdraži govor koji ste održali, možete li da ga čujemo? Ajde da vam kažem. Ja ne znam koji je najdraži. A da li biste... Ja umijem govoriti na 100 načina i raznim dijalektom govora. Ali vam kažem da sam rođen čovjek, da mogu svašta ako sam za to zainteresovan. Evo na primjera radi. Prvo vam je pitanje bilo, pa sam vas malo skrenuo, a sad vam dozvolite mi, molim vas, saslušajte mi, budite pažljivi, imajte strpljenja, saslušajte. O tim koridama, što se tiče korida, i o tome nijesam vam dopunio. Ja bi sa Đukanovićom Milom pričao da taj tradicionalni sport što se tiče korida i bodnje bakova organizujem ja u Crnoj Gori. Bodnje bakova? Da, u Crnoj Gori. Tako bi ja to ubrzo i razvio taj sport tradicionalni, da bi parirao odmah Bosni i Hercegovini i vamo komplet Srpskoj Republici. Gospodine, koliko bismo mi trebali bikova da uvezemo? Pod mojom organizacijom mnogi se ljudi guraju tamo gdje mu nije mjesto. Moj hobi i jedino što mi je preostalo, bavim se ja poljoprivredom i stočarstvom, ali posebno još više stočarstvom, i imam farmu jer sam farmer. I vratio sam se u Šipovo iz Posavine poslije Dejtonskog sporazuma vamo u proljeće godine 96. kada dotjera ja kao poglavica kuće Graučeve više ovaca, goveda i konja na Šipovačko polje nego sve Šipovo i okolna sela. Gospodine Ilija, ali previše pakosni ljudi, ti rukovodeći, pa sve donacije dadoše stočarske kredite pološima, klošarima, a ne dadoše poljoprivrednicima. Dadoše poljoprivredne kredite. Gospodine Ilija, nisu poljoprivrednici. Gospodine Ilija, moramo da pročitamo vijesti, pa ćemo napraviti ovdje pauzu, pa možda da se čujemo sljedeće nedjelje. Važim. Ako Bog da, ja vam mogu gostovati 3 noći, 4 dana, da me nikad jezik ne zaboli, a nikad pauze da napravim, jer ja sam čovjek koji mogu 6 dana i 6 noći samo pričati, a takav
ne napijem, a mogu da nikako ne jedem, a mogu da vas 6 puta da jedem. To sve po potrebi. Hvala vam, pa se čujemo možda neki drugi put i svako dobro. Živi i zdravi bili. Zdravo, Zdravo. Kad će biti reprizija? Biće.